Kumasi asante mantem ekukum baby amamre ene amane echa won ho baby a enkofo bre omogya ani ede bo won ho ban nanso eni fefefe ni nyina ase eyo wo haw amane ne koda na onipa dasani biara ebu nani eguso akwanya dachi enam so no saa kwan na so na ohaw ene amane enam so eba enkakra sesi Kumasi adrubia ye bia obi biara enkasa ohaw emmene won nanso saa din yo no ano ayedin achende bia wo ba ye kwago kam esi so mo de ma ye for 11 cities ye ton ye de 4 wo ba yi mi aba modern for car for the bi dwane ebi de esika ebi pai wo kwa ni nyina betie firi eti esro mu ye ni bienu na ese mo boaye omo wo bienu do menka sama mo wo mo na so ye a ye nam traffic mo ye to say ye ni maami ye ni papa ye ni kun ye ho won ya ba obi close se begipa wo sa ba so agbobulo sa ba sekira be chia light be chia water be wo chia dan raka ntimo bibi am wa bi am mo fa mo aye ye nam traffic mo ye to ade obi kura 50% ko otimi drum ni abru ye nua ye so ye di bia atam ti esra ai Ghana for mpanimfo o madawro mu o mutini ati o mu ni wa ye ni wo o mu mama boa ye ye de enka so bi fa ni sika ma hwe yo na so mu duru ani agina ha o mu show down famucha mumwaye hayani fako school insioni ila ye ntminko ya two school musente famucho monya bridge ni mai ebusia bia ya nanka kaninsi otowo Kumasi a efa sede be ya enkofa nipa enkono sesi asa bia ye ni nyina enni ho ensuo to a efa nkofo adan ni won efiefie no sanso na efa bia ya wonya sika edito aduane die omo shops ensuo efa ko sebi eduru da bi kura ensuo to a enipa ana edeko ohwe me road a efa fanse ampa me health sa na ato hodin that is amanfo asisi dan kama posh but ade ba ko ha pa na bridge that is enya access to your friends so mo betumi ndi car ana no me biafa entitem bia o de no me ba this okokon we that is say bia obetua be say 10 series bia na say utua be say 50 series okay enti no na say ama say ye for sa problem mu a ye sre empanimfo so mmra meboa ye na omunya bridge na maye na amanfo tumi enya kwa ma hanso tumi abie mo ama hanso tumi abie ama wo mo mtetete anso obi ani je wie pay mo mo free enti we dey adesre dey to empanimfo anu so omumlam no ma meboa ye yesre mo a modawro ebusia bia ya odi simadu ene bekono sabia ye krona udi don hwere baako ene bekwa akodu wei eyeda ye boni a ehunihuna Kumasifo akwan nye obi biara emfa nani ento form enhwe se yakwan a enye ene bia ya wo kwa ebedi na bibransa na waduru omo behwe na omaye wei amatimemufo ebre ye ankasa say yakwan na de no pre ya bre o kwa na so pai because the film santra me many fear me ni de bo so we kwa na de said asay me kai mre bi obi nim ena na ye bet me nim kwa fa so ba ya say wo ha obi jaye so that the free one say bia ye gu kwa na bi sa de ya bi the free bo so we ko sa man e kwa na tutu aye basa e bo so na me free me meka ufri asafo ekobantema efin na yahyehyɛ ne tintintin a esi kromu enye se eyowohia na ese yekro no eye yenti mamufu a yeye ya adwen se bibia amfa ye ho ye ne ye mpanyifo ana ye de ese yekro ono titi ya ne a ye te kwa ye te wono ma omo fa bola na enwu ho be se ye nti wono se ye te kwa no kwa ye bola edu anwumla ne ye kwa ye brane akyekyere ye nim se edu anopa bola ka be ba be fa anopa na kwan se ba na edu gwa ye brade gu ba bi ba ko se de be ya bola ka ne du wa obefa be se ye nti obiem nti obi adu wono ma aduane kwa na wadi na yeto woteke mu kwa na yeto de toke ma won fa toke no o si for my kwa no wo to no odi ato di bigita na enam so obi anti wonti
no dia to no oja o the free na be say na month heavy month. Oh, be start ye be last week 1 week ni we num nyina echi no anida so nyansae emabunu mun sorry obi biara en sorry Kumasi eda so gina ne nan so sedie na egina ne nan so kanibi no enti ye betumi aye muma ye nyina ye nka muma ni ye nkonje ye man ensi ho ewo do Kumasi a na wa share video we ama wiase afa na nyina ehunu ma ye mpanyimfo aso ente wei eye ye man wei eye ye kro ebra na so se ye besiesie ye nkro yi ansa na aginsemu kra Ebusia ye be show say obe like na wa share comment bi a wo na waja e comment section ho e de ama me wa dwinchire bia ja e comment section ho moma ye nyina ye nkasa se de be ya oh my god na be fa ne ntoma pa efra o how be na wo hwemu a e koso e wo Kumasi be biara wo how kro ne wo no ye be show say wo beja e comment section ho e de ama ye ntwetwe nkomo e comment ho no na face so any first time I pop into this channel I be show say obe subscribe said ye be ya enioma bebre obetimi abesua na wo hu hawa e wo Ghana na ye nyina ya kabom na ya kasa na ye mpanyimfo etie ye ne